akan naik Menara Bakar ya. Kita akan melihat Nagari Bakar, bulatnya Nagari Bakar, Bakar, Nagari Camin Taruih. Kita menuju atas puncaknya. Agak gelap di atas sini. Lanjutkan ke atas. Pertama. Ini beranda yang pertama. Singkara. Baik, kita menuju ke puncaknya. Oke. Ini puncaknya. Iki Makola. Kita sampai ke puncaknya. Pentas Makola, disinilah nanti lapangan untuk sholat Id. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله 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 रहमतें निछावर करता है तू, बरकतों से दामन भरता है तू. Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere